Negeri ke Akashvani Shillong ke kubor ban pulia da Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentak step. Ka Menteri Pelatengka ka Sarkar Prengka Nirmala Sitharaman ka Nuan Rae ka Mang Tengka jong ke senam Arajar Arpun Riau, Arajar Arpun Nyau, ha ka Lok Sabha mentak sengi. Ya palat arpsan klur teli ki Soil Health Card lasam shikinong rep ha kelengkari. Ka Meghalaya kan hab ban ap haduk mentagasi bantip lakan yo rung ne em shaka quarter final jong ka jingil akai National Football Championship ke Santosh Trophy. Bat Menteri Rangba ke Jelan Nagalan ula play ke jing penung digital lig sernot bakha bat sernot baklat ki bela rim ki bela tho de kiti ha ke Jelan Nagalan. Ka kubor ke babnia. Ka Menteri Pelatengka ke Sarkar Pedangka Nirmala Sitharaman kanuan ra eka Mang Tengka jong ke senam Arajar Arpun Riau, Arajar Arpun Nyau ha ke Lok Sabha mentak kesngi. Hadin beladak penuan ra eka Mang Tengka ha ke Lok Sabha ansaman ra ya kene ke Mang Tengka sahaga Raja Sabha. Shwa ke jeng penkre eka Mang Tengka ke Menteri Pelatengka ke penlong ya ke jingelang ya merjeng mut shwa ke Mang Tengka bat katukan iki nang yishim benta kentup igiru syampang baki nang mi kemat hagaliang ke yok kokot ki seng joginong khayi ke tenat ke pulih putih ke kot ke kia ki micro small but medium enterprise ki karkhana bat kiwe-kiwe. Menteri Ketenat Karab Karyang Shivraj Singh ula penlong ru igijing emerging mut giba benia aswa ka Mang Tengka halur gi benta beper ki beyadai bat Karab Karyang. Bat hadien kane la IT gijing ajing mut sya ka Menteri Pelatengka. Ya kikot kisla juga Mang Tengka ansala ban yo ha ka Union Budget mobile app bat ha ka website hadien bala pendap igijing kran Mang Tengka ha ki yang dorbar parlimen. Kani ke dorbar Mang Tengka kan kot ha ka arterik uyayong. Ya palat arpusan kelur teli ki Soil Health Card la sam shikinong rep hakelengkari. Ya kene ke skim Soil Health Card la sedang da ke sarkar ke senam Arajar khat san da ke jing thmu bandweng ya ke jing hiar jong ke jing don ke jing bam ha ke kendo. Hau naitung jong ke senam belalet la penlong palat kendai pulai hajar teli ki program aji kai kinong rep palat nrulak teli ke jing peni ki lengkha bat ki hajar teli ke jing pesatu pat ba apa kene ke skim. Ya ke Soil Health Card la ai man la ke arsenam bat ke ai ginong rep ke jing sotu ke babnia chapang ke jinglong jingman jong ke jingbam bat ke jinglong jingman jong ke khendo jong ki. Ka Meghalaya kan hab banap haduk mentak kesngi bantip lakan yo rung ne em ke quarter final jong ke National Football Championship ke Santosh Trophy Arajar Arpusan Arpuhun Riau. Hadien ba ke je kun ke bakhat do juga kenhun ke group B kalakut no da ke je khat ke bamar Argol persya ke Railways hasil pathar ha ke Jela Assam henin kesngi. Kani ke de kesian ke balai ke Meghalaya banyak khat ne ke South League jing kun. Ka Meghalaya ke haban up ke jing kun pedang ke services bat ke Kerala. Ya ke ba lapen kan ria ban penilai kai no mentak kesngi ha ke Portman Step. Tang South League kenhon nilai kai kini orung na ke group ban rung syakawai pat ka wat jong ke jing kun ha ke knockout. Lada ke services ke belayo lai point kan job ke jing kun kan penlong ya ke Meghalaya ke bala kamai nru point banduk ban rung no syakawai pat ka kela. Ka services ka kambiang ha ka bede bagi jing tap gol bat kampat shim la job tang shisien ru ndrai ka Kerala kala ban pensyong ikino ila kai ke betbet markla dat ban yorong lupa na ka group B. Ha ka je khun ke bahanin ke sngi na ka benta ke Meghalaya la pen ki jar dau abor lang kurba bat meban kraw walang. Henin ke sngi ka Langsning Cricket Club ke lapen liam ya ke lumpengat dan ru wicket aka jingil akai jengka Cricket League Super Division Arajar Arpun Riau ke bela penlong da ke Shillong Cricket Association. Hadin bekala job ya ke jing kenting pisa ke Langsning ke diet ban up ya ke ball. Urahul Shah ula pen scam ya ke jingil akai da ke bakamai hendru puaran na ki sau pesan teli ki ball. Kadba u Samir Shah ula ai jengkershan da ke bakamai live sauran na ki sau pesan teli ki ball. Hendrai ke lumpengat kelele ban tei ya ka jinge trailang ka bane namar bagi wicket ki hapa ki por balabu. Unong ila kai ba paunam o ba man bha sang pliang ulala benela kai bha da ka bakur san wicket na ka banta life run na ki pra over jong u. Ha ka jing khun persya ka Langsning Cricket Club kala be ka thong da ka basuk da ka ba kamai ars pa shipo na ka banta sauran na ki life 0 point lie over. Nishanta Chakravarti ulalam kamat ya ke jingil akai da ke bakamai bha ya ke hendro punyo na ki nyo puai teliki bol. Kani ke kubor kawan Chapi na ke Akashvani Shillong. Na ke Akashvani Shillong ina peteng biang ya ke kubor.
Nephew Rio ubare Menteri Rangba ke Jalan Nagaland ula play ke jing penlong digital lagi sernot bakha bagi sernot baklan o kibreu kibade ki sernot kibarem kibla tho de kekti ha ke Jalan Nagaland. Ya kini ke jing play pat ba la pelong nen kesngi ha ko hima ha ke jing dan lang secretary jong sarkar Nagaland u akunu S Meyase u director ketenat economics and statistics UN keditsu bat kiwe heki he jong ketenat. Hagajing pelat pat ba Menteri Rangba ke Jelau loong bagane gajing temu kan pensuk ya gajing syakri kan penti kena gajing peniat ya gajing tip ki bapaka bat ki bati kena kan pen bahai gajing yo jing nong shong snong ya ki kot ki sla ki bakongsan bat kan kersana ke sarkar ha ka ban shim ki rai ki babnia ula banjur ba gajing penrung kerteng ya gajing khap gajing klat ka por ke babiang ka pen scam gajing long an jing nong shong snong bat ka penla ban yo gajing syakri bakongsan kum gajing pulia ka kam ka adhar ka ID ke bedai bagi nong tak vote bat ki license nyak kali. Nephew Rio ulero ekatnat economics bat statistics halor kan ekajing shimkya bat kentu ki nong shong shnong ban penrung kerteng kloy ya kajing kha bat jing khlat kenang ban penti kena ya kajing syakri ke babiang. Dr. Humshir Sethi ulawanra ekajing itu nakari hagan ekajela Meghalaya hadin bulayo ekaburam ke bahakle ha kapuli puthi ya kajing yalang bahe jong ke radiology. La penkub iu Dr. Sethi jong ketenat radiology ke kusnam Dr. GR Jankarya Best Paper Award haka National Radiology Conference ke belalong haka High Tech City ha Hyderabad. Ka Jantia Fishing and Environment Protection Association kala penmi ekajing maham ke beteng persya ekajing peniap bagi dokha bagi jing tau ba im haki haka wa mentedu hak bat haka jakari dokha balabuk kerpang jongka. Kaseng kalakang persya ban penankam de gidawai peniap ne ka baki ong ka syok karu ne kinu guru kom peniap habar ko kawa kala kerpat ru ikipat ba bagi de ban pentip ya kinu ki kambian ki bakum kini kaseng kala penbena ban ai kusnami gitu ki ba ai jing tip ki be alam sya ka jinglap ikinong penkanyan kat ba ka jing pentikena ba ka jing itu ikinong ai jing tip kandang long ka babur he. Sangut kinong belas ngina jela Asam lalap bagi laklat no akajakasa bagi wai hagi road jong kenong ba Bengaluru. Hagi jing suba bagi day na kajing bamlat ke leer bandring penhiar mensim leto ki pulet nin kesngi. Kajing tokit ke beningkong kalalap bagi ni ki beriau ki yap gede na kadau jong kajing do mensim namar kajing langka carbon monoxide akapor bagi dang shed jing shed haga stove loong weu he pulet. Leto ba kane ka yeng kamdan ni kijing hangiet ba kadan tang ka we kijing hang bat kila khangya ka namar kijing kriat kane kijing ja kala ja ka me jing si tho ding hapo ka jaka ka ba hapo ka thanat suli bile Menteri Rangba ke Jela Asam Himanta Biswa Sarma henen ka sngi ula penpau kijing sngolam halor kane kijing klat no jogi ni kisangut kinong bela baru loong bo unsara kane ka mat bad Menteri Rangba ke Jela Karnataka. Henen kesngi ke Directorate General of Health Services kala pentip baga NEET PG ke benta ke balai ke counseling kala sedang biang. Ke Directorate General of Health Services kala itu baga kam counseling kala sedang biang rengkat baga jaka na ke benta kijing penrung kerteng temai. Kala benrap bala penrung ru iki waipat kisit ke ba aila chosyo yaki kertong ki babiang. Yaki jing tip ki ba kam benia la banyo na ke website jongga Medical Counseling Committee. Ya ke workshop ba shisngi halor ke artificial intelligence belai kerteng India AI Digital India Workshop la penlong ha Chintan Bhavan ha Gangtok henen kesngi. Katra Information Technology jong sarkar Sikkim rengkat ke jingi trailang bat ke National E-Governance Division ha po katnat Electronics and Information Technology jong sarkar India kala penlong ya kene ke workshop. Ya kini ke program la penlong kum ke workshop ke badai Hashwa jongka India AI Impact Summit arajar arpun Rio ke belabuk penlong naduk ka Katan Rio haduk ka Arpo Terik mentau benai rempang ha New Delhi. Bat katto ke kubor kalakut dengan ke step ke belawan capi na ke Akashwani Shillong. Ha ke por prabaje ni sok baga Delhi Station na ke bentak ke kubor ha ke ketin Hindi ke banbut ke kubor ke ketin Pareng ha ke por prakat Sun Minute. Ngipen kan mawi pikinong ngap bah kapor prashteng na kanega station pinyo e North East News. Kapor mentak ala jandap artat prabaje.